Čuveno etno selo nadomak Beograda, a čiji je vlasnik otac bivšeg zadrugara Baneta Đokića, često je glavna tema razgovora u pauzama između sezona zadruge. Zadrugari godinama tamo borave, a burna dešavanja se prepričavaju mesecima. Banetu je zasmetalo što pojedini bivši zadrugari pominju etno selo u negativnom kontekstu, pa mi se obratio javno na društvenoj mreži Instagram. Prvi put želim javno da se obratim starim i novim zadrugarima kojima je lepo i interesantno srpsko Andrejevo selo, koji su ugošćeni na najljepši način, da se osjećaju kao kod kuće. Ko šta radi po sobama me ne interesuje, kao ni ko sa kim deli krevet. Slušam danima kako se sprdate u emisiji Narod pita i pominjete selo u kojem boravite. Još jednu ružnu reč ili nešto slično pomenete u drugom kontekstu etno selo, bit ćete tuženi, izjavio Bane. Etno selo su u posljednjem periodu najviše pominjali Dalila Dragović i Filip Car.